visiems, einen wunderschönen guten Abend an alle. Ir esam Simono Dacho namuose, labai džiaugiuosi jūs matydama visus čia ir turim ypatingą progą. Ir manau, kad ypatingą šaunų renginį Klaipėdos vokiečių bendrija jau 2 metai vykdo tokį projektą Primiršto klaipėdiečio Simono Dacho grąžinimas lietuviškai auditorijai. Taigi mes ruošiamės 420-osios Simono Dacho gimimo metinėms, kurias minėsime kitais metais, 2025-aisiais. Ir minėdami šitą būsimą datą, arba pradėję ruoštis, jau turėjome visą eilę renginių, ar tai būtų ekskursijos, po Klaipėdą, tai buvo ir edukacijos moksleiviam, pradinukam, ruošiamos edukacijos ir paaugliams. Ir žinoma, turim renginių ciklą. 3 renginiai, vieną mes jau pristatėme Simonaitytės bibliotekoje. Istorikas daktaras Vasilijus Safronovas mums pasakojo apie tai, kiek mes turėjome atminties ir kiek dar turime apie Simoną Dachą Klaipėdoje. Šiandien turime podiumo diskusiją, o gruodžio 13 dieną laukiame Lauryno Katkaus, kuris Simonaitytės bibliotekoje kalbės tokia tema. Prūsija, barokas, vertėjo žvilgsnis. Taigi tiek kol kas, labas vakaras, apie projektą. Also, noch einmal in Deutsch. Ich weiß nicht, ob da jemanden gibt, der kein Litauisch versteht, aber auf jeden Fall, wir sind im Simon Dach-Haus und natürlich Herr Dr. Axel Walter muss auch involviert werden, wie wir das Geburtsjahr im nächsten Jahr schon jetzt, also von Simon Dach schon jetzt feiern. Also das 2. Jahr veranstalten wir schon verschiedene Aktivitäten und wir hatten Führungen in der Stadt auf den Spuren von Simon Dach und wir hatten auch schon interessante Stunden für Kinder in der Schule und wir haben eine Reihe Vorträge. Den ersten hatten wir vor kurzem, vor 2 Wochen, in der Simonaitytė-Bibliothek mit dem Historiker Dr. Vasilijus Safronovas darüber, welche Erinnerungen oder Nicht-Erinnerungen wie Simon Dach bekannt war und was davon geblieben ist jetzt noch in Klaipėda. Heute haben wir eine Diskussion und wir werden am 13.12., also Dezember, noch Laurinas Katkus in der Simonaitytė-Bibliothek begrüßen, ein Dichter, ein Übersetzer und er wird auch über Preußen, Barockzeit und über seinen Blickwinkel als Übersetzer also sprechen. Und heute ist ein besonderer Tag für uns. Hier im Simon Dach-Haus šiandien mums yra ypatinga diena, mes turim podiumo diskusiją, kaip jūs matote, Simonas Dachas, Prūsijos Lietuvos dainos, tokia tema ir mūsų diskusijoje dalyvauja, diskutuoja tą temą. Mums visiems gerai pažįstamas ir mylimas gerbiamas daktaras Vasilijus Safronovas, tai yra istorikas Klaipėdos universiteto, yra Baltijos regiono archeologijos ir istorijos instituto direktorius ir žinoma daktaras Akselis Valteris, kuris atvyko iš Vokietijos, tai yra kultūros ir komunikacijos istorikas, jisai yra Oityno žemės bibliotekos direktorius, Hamburgo universiteto profesorius ir, aišku, autorius naujausios knygos apie Simoną Dachą, monografijos, kuri 2020 metais buvo išleista Klaipėdos universitete. Also, noch einmal auf Deutsch. Wir haben heute Vasilijus Safronovas, das ist unser bekannter Historiker an der Universität Klaipėda und Direktor des Instituts für Archäologie und Geschichte des Ostseeraums oder der baltischen Region. Und wir haben Dr. Axel Walter, er ist Literatur- und Kommunikationshistoriker, Direktor der Oityner Landesbibliothek, Professor an der Universität Hamburg und Autor des neuesten Buches, der neuesten wissenschaftlicher Monographie über Simon Dach. Das Buch erschien 2020 im Verlag der Universität Klaipėda, wurde von der Universität Klaipėda herausgegeben. Also ich übergebe das Wort dem
beiden Männern und setze mich in die Mitte und versuche mein Bestes zu tun als Dolmetscherin. Na, užimu savo vietą tarp vyrų ir bandysiu pavertėjauti. Taip, labas vakaras visiems. Na, mes šiandien susirinkome kalbėti iš tikrųjų apie knygą. Šita knyga yra išleista 20 metais. Čia matote autoriaus portretą. Antros knygos, tai yra Simonas Dachas. Knyga yra išleista 20 metais vokiečių kalba, Klaipėdos universiteto mokykloje, apie tai jau buvo kalbėta, bet mes ją verčiam į lietuvių kalbą, ir išvertėm, ir tikimės, kad kitais metais jį pasirodys ir lietuviškai. Also wir sind hier versammelt heute auch, das Buch vorzustellen. Also den Autor haben Sie gesehen auf dem Buch. Das war ein Scherz. Und wir werden das besprechen und das Buch wird im nächsten Jahr in der litauischen Sprache auch erscheinen. Ir kad tai nebūtų nuobodi diskusija apie knygą, kurios jūs visi dar galbūt ir neskaitėte, mes vis dėlto nusprendėme, kad tai turi būti teminis pokalbis ir tema, kuri šiandien yra pasirinkta, kas yra bendro tarp Simono Dacho ir buvusios Lietuvos. Und damit es für Sie alle nicht langweilig wird, wahrscheinlich haben nicht alle das Buch lesen können und deswegen haben wir so eine Form gewählt, eine Diskussion um das Thema, was ist Gemeinsames zwischen Simon Dach und Litauen, preußisch Litauen. Tai aišku gali skambėti labai provokatyviai tokia tema iš dalies, dėl to, kad Lietuvoje kalbėta apie šitą regioną, kuris vadinasi Prūsijos arba Mažąja Lietuva. Mes labai dažnai šitą regioną iki šiol įsivaizduojame per asmenybės, kurios kūrė, rašė lietuvių kalba, rūpinosi lietuvių kultūra ir panašiai. Čia visą plejadą tokių veikėjų galima pradėti įvardinti nuo Martyno Mažvydo, Kristijono Donelaičio, Liudviko Rėzos, Vydūno, žodžiu, visas panteonas mūsų didvyrių, kuri, aišku, yra neatsiejama lietuvių kultūros dalis. Ir klausimas, kurį ko gero čia keliame šitoje diskusijoje, galėtų būti toks, ar gali atsirasti vietos šioje mūsų kultūroje, kaip mes ją suvokėme šiandieną, ir Simonui Dachui, kuris lietuvių kalba, kaip žinote, nesukūrė nieko. Ir tada kodėl turėtume kalbėti apie sąsajas tarp jo ir regiono, kuris egzistavo Prūsijoje 4 šimtmečius ir kuris buvo vadinamas vardu Lietuva. Also die Frage, die gestellt wurde, kann ja provokativ klingen und wenn wir von der Region sprechen, die preußisch-Litauen heißt oder der heißen hat, dann hat man solche Namen, unsere Helden der litauischen Kultur, wie zum Beispiel Martynas Mažvydas oder Liudvik Rėza oder Vydūnas, also Wilhelm Storas und so weiter. Und man kann dann die Frage stellen, ob überhaupt in dieser Kultur gibt es einen Platz für den Simon Dach. Was verbindet Simon Dach mit preußisch-Litauen? Taigi, tai yra pagrindinė šios diskusijos tema ir tiesą sakant, ją pasiūlė pats knygos autorius, aš čia nekaltas. Das ist das Hauptthema der Diskussion. Ich trage keine Schuld für diese Fragestellung. Das war ein Vorschlag des Autors der Monografie. Taigi, į autorių, į mano draugą ir kolegą Arselį noriu kreiptis. Tai Arselį, jūsų knyga pasirodė pandemijos metu, mes visi sirgom tuo metu, buvom užsidarę ir Klaipėdos visuomenėje šita knyga dar niekuomet nebuvo pristatyta. Ir aišku, renginio pradžioje galbūt iš tikrųjų vertėtų kelius žodžius pasakyti apie šitą knygą, trumpai apibūdinti, kadangi manau, kad kaip ir sakiau, anonsavau, kitais metais jinai pasirodys ir lietuviškai. Tai jūsų knyga nėra vien tik tai Simono Dacho biografija, ar ne? Joje kalbama ir apie tai, kad kas vyksta su Simonu Dachu po jo mirties, apie tam tikrą pomirtinį gyvenimą. Tai norėčiau, kad diskusijos pradžioje tiesiog trumpai papasakotumėte apie pačią knygą, apie jos sumanymą struktūrą.
Also ich möchte mich jetzt an meinen guten Freund wenden, an Axel Walter. Und das Buch erschien ist während der Pandemiezeit. Wir waren alle krank, wir konnten da kaum was machen. Und es ist jetzt so, dass in Litauen konnte das Buch noch nicht in der Öffentlichkeit oder für die Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und also zu Beginn dieser Veranstaltung möchte ich erstmal bitten, zu beschreiben. Das Buch insbesondere deswegen, weil, wie schon erwähnt worden ist, im nächsten Jahr wird voraussichtlich das Buch in der litauischen Sprache erscheinen. Und das ist nicht nur eine Biografie von Simon Dach, es geht ja auch darum, es handelt sich um das sogenannte Nachleben von Simon Dach, um das Leben nach seinem Tod. Also könnten Sie bitte mehr darüber erzählen? Ja. Ich muss mich erst einmal entschuldigen, dass ich auf Deutsch spreche. Ich verstehe zwar einigermaßen Litauisch, aber ich kann es nicht so sprechen, dass Sie irgendwas dann verstehen würden. Taip, tačiau pirmiausia noriu atsiprašyti už tai, kad nekalbu lietuviškai. Aš lietuviškai šiek tiek suprantu, bet kalbėti dar negaliu. Ich bin froh, hier zu sein. Vielleicht noch eine zweite Vorbemerkung, denn dieses Buch ist ein Buch, das ganz eng mit der Universität Klaipėda verbunden ist. Ich bin sehr froh, dass Herr Professor Laurenas heute da ist, dem ich verdanke, dass ich hier nach Klaipėda gekommen bin. Und dieses Buch ist 2010 hier als ein Teil meiner deutschen Habilitation entstanden. Labai džiaugiuosi, kad esu čia ir norėčiau pasakyti, kad padėkoti, kad šita knyga pasirodė dėka universiteto. Labai džiaugiuosi, kad gerbiamas Laurenas yra čia, nes 2010 metais jinai buvo rašoma kaip dalis mano habilitacinio darbo. Und wurde dann für dieses Buch überarbeitet. Die Idee dieses Buches ist es hat zwei Kapitel. Das eine ist über Simon Dach zu seinen Lebzeiten und seine Dichtung, die aus meiner Sicht ganz eng mit der Region verbunden war. Simon Dach hat sich selbst immer als den ersten Poeten Preußens bezeichnet. Also šitą, ką aš minėjau, habilitacinis darbas, aišku, jisai buvo pritaikytas tai monografijai, buvo šiek tiek papildytas ir šitoje knygoje yra du skyriai. Pirmasis tai yra Simonas Dachas dar savo gyvenimo metu ir šitame skyriuje matosi, kaip tampriai Simonas Dachas mato save kaip to regiono poetą, nes jisai pats apie save kalbėjo, kad jis yra pirmasis, tai yra svarbiausias regiono poetas. Der zweite Teil untersucht dann, wie wurde Simon Dach über die Jahrhunderte nach seinem Tod wahrgenommen, also die Rezeption. Dabei fällt auf, dass er sowohl in Deutschland als auch in Litauen ein spezifisches Nachwirken, ein spezifisches Nachleben hat. Und das ist sehr interessant und bei diesem Dichter auch sehr spannend. Und das zeigt aus der anderen Sicht dann nochmal, dass er wirklich als Dichter dieser Region auch wahrgenommen worden ist. Na, o antroji dalis tai yra jo recepcija, tai yra antroje dalyje bandoma pavaizduoti, kaip einant šimtmečiais į Dachą buvo žvelgiama jau po jo mirties ir reikia pasakyti, kad tai yra labai įdomi istorija ir vis dėlto tiek iš Vokietijos pusės tyrinėjant, tiek čia galima padaryti išvadą, kad jisai tikrai buvo labai tampriai susijęs su regionu ir jį tikrai galima laikyti regioniniu poetu. Taip, tai apie knygos struktūrą šitą išgirdome, bet galbūt dar vienas aspektas, kuris visada yra svarbus moksle, kas yra naujo padaryta. Tai nėra pirma monografija apie Simoną Dachą, anksčiau irgi buvo knygų pasirodžiusių, tai galbūt kokie yra nauji tokie aspektai, kurie šitoje knygoje pirmą kartą atskleisti, galbūt tai bus įdomu. Also über die Struktur haben wir schon gehört, verstanden, aber interessant ist, wenn Bücher geschrieben werden, was Neues geben die Bücher für uns. Und das ist nicht die erste Monographie, also nicht das erste Buch überhaupt über Simon Dach. Und deswegen wäre für uns interessant von Ihnen zu hören, welche neuen Aspekte des Buches
Würden Sie besonders hervorheben oder werden Sie hervorgehoben in diesem Buch, sagen wir so? Also es gibt über Simon Dach in etwa ein halbes Dutzend Monographien, so viel ist es nicht. Es gibt Sammelbände, einen großen Sammelband über eine Tagung 2005, die hier auch an der Universität in Klaipėda stattgefunden hat. 2005 Simon Dach. Hier auch. Normalerweise sind Bücher über Simon Dach Bücher, die in seinen Texten nach bestimmten Themen suchen und diese Themen dann versuchen autobiografisch zu übersetzen. Ja, also autobiografisch zu deuten. Das habe ich durchaus auch getan, aber das Neue deutet sich schon im Titel an. Und das ist auch, was Vasilius sagte, diese provokante Frage. Orpheus Prutenus ist ja der preußische Sänger, nicht der deutsche Sänger, nicht der litauische Sänger. Das Neue ist, dass ich geguckt habe nach der Identitätskonstruktion des Dichters Simon Dach und nach der, soll ich lieber, kannst du noch? Žodžiu, buvo pradėjo gerbiamas Akselis Valteris sakyti, kad iš tikrųjų nėra tiek daug tų monografijų, jų yra pusę tūkstančio, tai būtų kažkur tai 6. Taip pat yra straipsnių rinkinys išleistas 2005 metais. Klaipėdos universitetas organizavo didelę tarptautinę konferenciją, kuri vyko Klaipėdoje. Kas yra įdomu, kad iš tikrųjų visi praktiškai autoriai žiūri ir bando visą tą jo kūrybą paversti, ją pasižiūrėti per autobiografinę prizmę pačio poeto. Ir sako, aš taip pat bandžiau tą daryti ir kas yra labai įdomu, tai yra įdomu jo konstravimas savo identiteto paties. Ir būtent tai atsispindi knygos pavadinime. Užsirašiau, kad teisingai pasakyčiau, Prūsijos Orfėjas. Tai yra Prūsijos, tai nėra parašyta Vokietijos arba vokiečių, bet tiesiog būtent tas pavadinimas ir rodo, kad reikia žiūrėti į Simoną Dachą plačiau. Das zweite Neue ist, dass diese Rezeption quasi auch eine Wissenschaftsgeschichte der Germanistik ist. Die zeigt, wie zu verschiedenen Zeiten Dichter instrumentalisiert werden konnten. Dach war ganz stark instrumentalisiert unter die Nazis. Und das dritte, und damit bin ich dann durch, ist, dass es in diesem Buch einen Anhang gibt über Drucke von Simon Dach. Wo finden sich Werke von Simon Dach? Und das ist ein Anhang über Fundorte in Litauen. Denn Simon Dachs Texte sind 1945 mit den Königsberger Bibliotheken zu einem großen Teil vernichtet oder verschleppt worden. Sie mussten erst wieder gesucht werden und hier findet man das erste Mal eine Aufstellung, was alles in Litauen, teilweise unikate Drucke vorhanden ist in verschiedenen Bibliotheken. Taigi, antras dalykas, kuris galbūt yra naujas, tai yra recepcija. Norėjusi parodyti, kaip autoriai, kaip poetai buvo instrumentalizuojami. Pavyzdžiui, tas pats Simonas Dachas buvo instrumentalizuotas nacių laikotarpiu. Ir trečias dalykas, tai yra, pono Valterio nuomone, svarbus, tai yra priedas. Tame priede yra išvardintos visos vietos, kur galima rasti Simono Dacho poezijos. Nes tie spaudiniai, jie buvo 45 metais Karaliaučiaus bibliotekoje, Karaliaučiaus biblioteka buvo naikinta, buvo kai kas išvežta ir tai yra sąrašas vietų, kur galima rasti šiais laikais ir labai daug jų yra ir Lietuvoje paminėta. Būtent kur Lietuvoje galima rasti per Simono Dacho kūrybos spaudinių. Tai va čia yra labai svarbu tas ilgas sąrašas. Gerai, tai pereikime galbūt prie diskusijos temos, šiek tiek išgirdome kontekstą. Akselis Valteris jau užsiminė, Simonas Dachas, vokiečių poetas, labai dažnai tai girdime. Tikriausiai tai tapo mums visiems savaime suprantamų dalykų.
aš bandžiau rasti pirmus galbūt atvejus, kur tai yra paminėta. Tai buvo toksai 1806 metais išleistas Karl Heinricho Jordano vokiečių poetų ir prozininkų žodynas, kur Simonas Dachas jau yra patalpinamas tarp vokiečių poetų ir prozininkų. Tada yra Brokhauzo enciklopedija panašių metų išleista, trečioji laida, kur atsiranda toks įvardas irgi Dach Simon, ein deutscher Dichter, reiškia Simonas Dachas, vokiečių poetas. Ar šiandien, kada, reiškia, tai atsiranda tas įvardas, mes suprantame, XIX amžiaus pradžioje, prieš 200 metų, ir mano klausimas yra, ar šiandien mes galime su tokiu teiginiu sutikti, ar apskritai galime Dachą laikyti vokiečių, juk jisai tarsi gyveno Prūsijoje, Vokietijoje, toje tuometinėje Vokietijoje, Wittenberge ir Magdeburge jisai praleido labai trumpus savo gyvenimo periodus, ir apskritai 17 amžius juk yra laikas, kada svarbesnės yra daug labiau žmonėms religinės afiliacijos, kas tu esi pagal tikėjimą, arba regioninės afiliacijos, kokiam regionu atstovauji, negu tautis. Tai kaip apibrėžtumėte Dacho tapatybę? Toks mano klausimas. Also kommen wir zum Thema. Es wird oder wurde immer betont, dass Simon Dach ein deutscher Dichter ist, und daran haben wir uns schon gewöhnt. Und Herr Safronova sagt, er versuchte zu recherchieren, um zu belegen, wann und wie das ist. Und es ist ihm gelungen zu finden, 1806 nimmt Karl Heinrich Jordan Simon Dach in sein Lexikon, deutsche Dichter, auf. Dann es gibt in der dritten Auflage der Brockhaus Enzyklopädie so ein Antrag, Dach Simon, ein deutscher Dichter. Also, aber wenn wir sprechen von der Zeit, in der Simon Dach gelebt hat, also das 17. Jahrhundert, die konfessionellen und regionalen Zugehörigkeiten waren viel wichtiger, also als die Volkszugehörigkeit. In dem Sinne könnte man sagen, dass Simon Dach ein deutscher Dichter ist, oder war, wie würden Sie das definieren, seine Identität? Das ist, von diesem Standpunkt das aus. ist der Kern meines Buches. Man muss zum einen sagen, dass Nation, der Begriff Nation, die Identitätssuche oder Bildung einer Nation im 17. Jahrhundert noch keine Kategorie war. Die Nation war nichts, was eine Rolle spielte. Nationis war das, was an Universitäten die Schlesier, die Heidelberger oder was als Gruppen bilden. Das sind die Nationis. Die Erfindung der Nation, Benedikt Andersen hat das ja gezeigt, das ist ein längerer Prozess. Im 17. Jahrhundert haben wir das noch nicht. Das ist das eine. Das zweite, Entschuldigung, ja. Gerbiamas profesorius sako, kad būtent šitas klausimas identiteto paieškos ir yra jo knygos esmė. Esmė yra ta, kad nacijos kaip tokios iš tikrųjų 17 amžiuje jos nebuvo. Apie naciją kalbėjo arba apibrėžė toks Benediktas Andersenas. Bet tai iš tikrųjų ne 17 amžiaus kategorija. Das nächste Mal bitte kürzer. Okay. Zweiter Punkt, also ich spinne den Gedanken fort. Simon Dach war ein deutschsprachiger Dichter, aber auch ein lateinischsprachiger Dichter. Simon Dach hat etwa 1500 Texte gedichtet, davon etwa 20% in lateinischer Sprache. Taigi, Simonas Dachas buvo poetas rašęs vokiečių kalba, bet jisai taip pat rašė ir lotynų kalba. Ir kažkur tai apie 1500 jo parašytų kūrinių 20% buvo parašyti lotyniškai. Wo lebte, Königsberg, oder das Herzogtum Preußen, gehörte nicht zu Deutschland. O ten, kur jisai gyveno, karaliaučius, kaip ir Prūsijos širdis, sakykim, tai nebuvo Vokietija. Was in Deutschland immer gern vergessen wird, beispielsweise die Königsberger Universität, die Albertina,
war nur durch den polnischen König privilegiert. Ką Vokietijoje dažnai pamiršta, kad Karaliaučiaus universitetas Albertina tai buvo Lenkų karaliaus privilegijuotas universitetas. Arba Lenkų karaliaus, sakykime taip, universitetas. Trotzdem dominierte im Herzogtum Preußen die deutsche Sprache und die deutsche Kultur. Bet reikia pasakyti arba pripažinti, kad Prūsijoje dominavo vokiečių kalba ir vokiečių kultūra. Aber wenn wir schon bei Lexika waren, aus dem Vasilius zitiert hat, der Brockhaus, das bedeutendste deutsche Lexikon, Bet jeigu mes kalbam apie leksiką, kur buvo citata gerbiamo Vasilijaus, jeigu kalbam apie Brockhausą, tai yra žymiausia enciklopedija, sprach noch 1933 im Artikel Königsberg davon, dass Königsberg über Jahrhunderte in Konkurrenz zu Berlin stand. Tai 1933 metų Brockhause parašyta, kad Karaliaučius arba Königsbergas šimtmečiais buvo Berlyno konkurentas. Der Hintergrund ist, dass das Herzogtum Preußen an das Haus Brandenburg fiel, Anfang des 17. Jahrhunderts. O kodėl? Todėl, kad Prūsijos hercogystė 17 amžiaus pradžioje tapo Brandenburgo, kaip čia pasakyti, priklausė susiliejo su Brandenburgu. Ačiū. Und dass seitdem in Ostpreußen, im Herzogtum Preußen, immer eine Auseinandersetzung war, was ist nun das wahre Preußen? Ir nuo tada prasidėjo tas nuolatinis klausimas, kas iš tikrųjų yra tikroji Prūsija. Und Simon Dach setzt sich in seiner Dichtung nie mit dem Thema auseinander, ob es zu Deutschland gehört. Ir Simonas Dachas niekada savo poezijoje nenagrinėjo to klausimo, ar jisai priklauso Vokietijai. Sondern setzt sich damit auseinander, dass ein preußischer Dichter ist und dass das wahre Preußen eben in Ostpreußen liegt. Bet jisai, kaip pasakyti, nagrinėjo tą dalyką arba save priskyrė Prūsijai, Karaliaučiaus Prūsijai arba Rytų Prūsijai. Das heißt nicht, dass nicht selbstverständlich sich selber zum deutschen Sprach- und Kulturkreis dazugerechnet hätte. Bet aišku, kad jisai būtų save priskyręs vienareikšmiškai vokiškai kultūros daliai ir kalbiniai daliai. Aber das war ein humanistischer Zugang über die Sprache. Es war natürlich seine Sprache, seine Muttersprache, aber man darf nicht vergessen, sein Vater war Dolmetscher für Litauisch, Lettisch und Kurisch hier in Klaipėda, Memel. Bet kokiu atveju vokiečių kalba tai buvo jo gimtoji kalba, bet nereikia pamiršti, kad jo tėvas buvo vertėjas Klaipėdoje, Memelyje ir jisai vertė iš kuršių, lenkų, vokiečių, lietuvių kalbų. Iš vienos į kitą. Also, da komme ich zum Schluss dieser langen Antwort. Simon Dachs Identität in seinen Gedichten, wie er sich selber definiert hat, war ein preußischer Dichter, und zwar ein altpreußischer Dichter, ein Dichter für ein Preußen, das Herzog Albrecht von Brandenburg gegründet hat. Das heißt lutherisch, orthodox-lutherisch, das heißt durchaus regional fixiert, das heißt auf die eigene Geschichte fixiert. Bet kokiu atveju Simonas Dachas į save žiūrėjo kaip į Prūsijos žmogų ir jisai save laikė tos Prūsijos, kuri buvo įkurta arba kuri susijusi būtent su Albrechto vardu, su Liuterio vardu, ta prasme su liuteronybė, tai buvo jam svarbu. Ir jisai žiūrėjo į save, aišku, ir per savo regioną, jis buvo regiono, kaip pasakyti, pažymėtas. Ar ne, toksai regiono paveiktas, taip. Zu einem deutschen Dichter wurde er erst in den Jahrhunderten danach erklärt und gemacht. Tiesiog jį padarė vokiečių poetu jau bėgant šimtmečiais. Kaip matote, labai komplikuotas atsakymas. Taip ir neišgirdome, ar jis vokietis ar ne.
Also ja, das war lang und kompliziert und zum Schluss sind wir, wie sagt er, jetzt stehe ich als an das Tor und bin so klug wie auch zuvor, Deutsch oder nicht Deutsch. Naja, er selber hat sich nicht als deutscher Dichter definiert oder verstanden und als preußischer Dichter. Da er aber zum großen Teil auf Deutsch gedichtet hat, hat ihn die Literaturgeschichte, das war das erste Mal Neukirch, kurz nach 1700 die Literaturgeschichte in den Kanon der deutschen Dichter hineingebracht. O jeigu trumpai, tai jisai pats visada į save žiūrėjo kaip į Prūsijos poetą ir niekada nesakė, kad jisai yra, ta prasme, nesėjo su Vokietija, tačiau dėl to, kad jisai rašė daugumoje vokiečių kalba, jį ir priglaudė vėlesni vokiečių, kaip sakyti, autoriai. Ar literatūros ten tyrinėtojai ir panašiai. Also ganz entscheidend dafür, der ist hier auch bekannt, war Herder. Herder war ganz entscheidend dafür, der in seinen Volkspoesien über Dach geschrieben hat und Dach als preußischen Dichter gesehen hat, aber dann über das Entchen von Tharau ihn in den deutschen Kanon hineingeholt hat. Turbūt bene svarbiausia figūra viso istorijoje vis dėlto yra Herderis, kuris į Dachą žiūrėjo kaip į Prūsijos poetą, tačiau tas jo perimtas eilėraštis Taravos Anikė, jisai jau buvo kanonizuotas kaip vokiškas eilėraštis. Gerai, palikime tai. Pereikime prie Lietuvos. Mes žinome, kad 17 amžiuje jau egzistuoja Lietuvos samprata jau yra, Dachų amžininkas, 28 metais už jį jaunesnis Budviečių kunigas Teodoras Lepneris, kuris baigė rankraštį 1690 metais, rašo tame rankraštyje apie tai, ką jis vadina lietuviškąja sritimi arba Prūsijos Lietuva. Mes žinome, kad jau 16 amžiuje egzistuoja tokia samprata kaip lietuviškieji valsčiai Prūsijoje. Problema visa, manau, yra ta, kad Mėmelis arba Klaipėda buvo laikomas tuo lietuviškuoju valsčiumi, bet Dachas čia tik tai gimė, jis praleido čia tik tai vaikystę ir iš čia išvažiuoja. Karaliaučius tuo tarpu niekada nebuvo laikomas tos Lietuvos dalimi. Taigi klausimas tada, Lietuvos regionas jau egzistuoja, Dachas susiję šiek tiek su Klaipėda, tai kas sieja Dachą ir Lietuvą? Visų pirma, kas yra pats svarbiausias dalykas, kaip jūs įsivaizduojate? Also, Dachzeitgenosse Theodor Lepner, ein 28 Jahre jüngerer Pfarrer aus Budweten, schreibt in einem 1690 fertiggestellten Manuskript über das Litauische Kreis oder Preußisch Litauen in Preußen. Dies lässt keinen Zweifel daran, dass das Konzept einer litauischen Region in Preußen bereits zu dieser Zeit existierte, während Quellen aus dem 16. Jahrhundert dort litauische Ämter erwähnen. Auch das Hauptamt von Memel oder Klaipėda wurde als litauischer Distrikt angesehen. Aber in Memel besuchte Simon Dach wahrscheinlich nur die Schule, verließ sie früh und wurde bald vergessen. Königsberg, wo Dach seinen Namen und seine Karriere machte, wurde im 17. Jahrhundert nicht als Teil der litauischen Region betrachtet. Also, welche Verbindung gibt es also zwischen Dach und Litauen? Zum einen, der Begriff litauische Ämter findet sich noch im 19. Jahrhundert ganz selbstverständlich in Ostpreußen für die Regionen, wo es eine große Anzahl von litauischen Bewohnern gab. Das ist also nicht im 16. Jahrhundert. Ich kann dir die Quelle zeigen. Ja, ich weiß, ich dir auch. Das insofern, ja, als Ostpreußen. Also der Begriff ist seit dem 16. Jahrhundert in Benutzung, aber bleibt lange weiter im Gebrauch. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad lietuviškos provincijos buvo minimos dar ir 19 amžiuje, o ne tik 17 ar 16. Tai čia dabar yra klausimas, kur yra kokie šaltiniai, bet čia abu istorikai išsispręs tą klausimą. Dann ist das zweite, bei Lepner natürlich, ist es ein Manuskript. Das Buch wurde nicht veröffentlicht, ja,
sondern erst 1734 veröffentlicht und dafür gibt es natürlich auch immer Gründe. Und auf Basis eines Manuskripts kann man schwer schon ein Identitätskonzept konstruieren. Dar vienas dalykas paminėtas Lepneris, tai buvo jo rankraštis tik tai, kuris buvo neišleistas, neišspausdintas. Ir remiantis rankraščiu yra sudėtinga ką nors teikti. Aber trotzdem ist die Frage genau in die richtige Richtung gehend. Allein schon deshalb, als Lepners Buch veröffentlicht wurde, war der Titel Der preußische Litauer. Bet kai Lepnerio knyga buvo išspausdinta, tai pavadinimas buvo Prūsijos lietuvis. Tai jau yra ėjimas teisinga linkme. Und so könnte man fast die Frage davor auch beantworten, Simon Dach, der preußische Deutsche. Das wäre Ir so ein... taigi galiu atsakyti į prieš tai buvusį klausimą, Simonas Dachas, der prūsiškasis vokietis. Genau, es ist das Preußische, um das es da geht. Nes vis tiek yra svarbu, kad tai yra Prūsija. Aber Simon Dach hat für die litauische Kulturgeschichte sehr schnell eine sehr große Rolle gespielt. Er war nach Martin Luther der am meisten übersetzte oder einer der am meisten übersetzten deutschen Autoren in den litauischen Kirchengesangbüchern. Bet reikia pasakyti, kad kultūros istorijai, Lietuvos kultūros istorijai Simonas Dachas suvaidino be galo didelį vaidmenį, todėl kad jis buvo vienas iš labiausiai verčiamų poetų į lietuvių kalbą po Martino Liuterio. Und die entscheidende Gestalt, die quasi für die Vermittlung von Simon Dach nach Litauen eine entscheidende Rolle gespielt hat, war Daniel Klein. Danielis Kleinas, tai yra tas žmogus, kuris suvaidino ypatingai svarbų vaidmenį minint Dachą. Als Klein, also die beiden haben eine lange Geschichte, die beiden, Dach und Klein. Dachas ir Kleinas, jie turėjo didelę atkarpą bendros istorijos. Und als Klein seinen Magisterabschluss machte in Königsberg, hat Dach ein lateinisches Gedicht auf Klein geschrieben. Kai Kleinas apsigynė savo magistro darbą, tai Dachas Königsberge karaliaučiuje parašė eilėraštį lotynų kalba. Der Klein kam aus dem Teil preußisch-Litauen. Nes Kleinas buvo kilęs iš Prūsų Lietuvos arba Prūsijos Lietuvos dalies. Und schon da hat Dach geschrieben, das ist keineswegs eine Gegend dunkel voller Wälder und ohne Kultur. Also schon da war der Blick von ihm sehr klar auf diese Region auch gerichtet. Ir jau tada Dachas rašė tame eilėraštyje, kad Kleinas yra iš regiono jokių būdų, ne ten, kur yra tik tai tamsuma ir panašiai. Genau. Und auf die Frage Klein, auf Klein kommen wir jetzt gleich auch bestimmt noch mal zurück. Apie Kleiną dar norėsim pakalbėti vėliau. Also, taigi, turime Simono Dacho giesmių, kiek žinau, per Dusnus yra neišversta į lietuvių kalbą. Es gibt Lieder von Simon Dach, die ins Litauische übersetzt wurden, so die 2 Dutzend. Etwa 2 Dutzend im 17. Jahrhundert. 17. amžiuje. Und das am längsten in Litauen in den Kirchengesangbüchern existierende Lied war, O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen. O wie selig seid ir die Frommen, tai yra ilgiausiai egzistavusi daina, dabar prašysiu išversti į lietuvių kalbą iš publikos, kas moka ją giedoti. Fragen mich nicht, wie das heißt. Ich kann das auch nicht singen. O gražus dangau, šitą? Prašau, šio neapžymė salė yra gražus dangau. Schöner Himmelsaal ist ein anderes Lied, ja. Ja, teisingai. Mes dabar turim, žinokite, galimybę, kadangi čia taip gavosi tarp mūsų toks biški nuovargis mažiukas ir pas mane taip pat, tai labai džiaugiuosi, kad mes turim Eriką Gaučytė Žylė. Ir jinai mums būtent tą O gražus dangau ir pagiedos, kad mes galėtumėm dabar paklausyti, mes truputį pailsėsim, ar ne? Ir pasiklausykim visi muzikos, kad daugmaž įsivaizduotumėm, apie ką čia dabar kalbam ir galbūt dar kalbėsim. Also, wir haben jetzt Frau Erika Gaučytė Žylė bei uns und sie wird schöne Himmelsaal uns jetzt vortragen.
Taigi, dėka Lietuvoje dirbusių kunigų mes turime bent kelis tuzinus tokių Simono Dacho giesmių, kurios yra išverstos į lietuvių kalbą. Bet aš manau, kad to dar nepakanka, tam, kad integruotų Simono Dachą į lietuvišką kultūrą. Also, dank der Pfarrer, die in Preußisch-Litauen gewirkt haben, haben wir über 2 Dutzend Dachslieder, die in Litauisch gesungen werden. Aber ich glaube nicht, dass es ausreichend ist, um den Simon Dach ins Litauische, auf das litauische Kulturfeld zu integrieren. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad mes turim tokią tyrinėtoją Latvijoje, kurios vardas yra Mara Grūdulė, kuri yra parašiusi straipsnį ir jisai mums leidžia pasakyti, kad Simono Dacho giesmės buvo ir latvių kalba verčiamos ir pagal tą pačią logiką turbūt Dachą turėtumėm tada latvių kultūros dalimi laikyti. Tai kokie dar argumentai be šito mums leidžia kalbėti apie Dacho ir Lietuvos sąsajas, ar čia tik vienintelis? Und warum sage ich das? Es geht darum, dass wir kennen, es gibt Forschungen von Mara Grūdulė, das ist eine Lettin und die behauptet und weiß, dass die Lieder von Simon Dach, die Texte auch ins Lettische übersetzt wurden, in Riga veröffentlicht wurden. Das würde heißen, dass Simon Dach auch genauso zur lettischen Kultur zugezählt werden kann. Also, dann, was gibt es Besonderes, warum können wir doch den Dach eher der litauischen Kultur zuschreiben? Was gibt es zwischen Dach und Litauen? Also nächstes Mal nochmal, das ist wieder eine Frage, die das Nationale mit berücksichtigt und das sollten wir jetzt erstmal rauslassen. Lettland ist natürlich immer auch Kurland. Tai vėl čia eina kalba apie nacionalinę priklausomybę ir norėčiau to nesakyti arba nesigilinti į tai. Latvijai mes kalbam apie Kurlandiją. Und Mara Grūdulė hat zwar nachgewiesen, übrigens waren wir auch hier, das Simon Dach uns bei unserer Tagung gehört, ja, hat nachgewiesen, dass es durchaus einzelne Dachlieder gab, die in Lettland Interesse fanden. Mara Grūdulė iš tiesų teigia, kad yra tam tikri tekstai Simono Dacho, kurie buvo išversti ir jis buvo domimasi Latvijoje. Aber das war zum einen nur ganz weniger als in Litauische. Bet jų buvo nedaug, daug mažiau negu į lietuvių kalbą išverstų. Und zum Zweiten war es nicht so lange in den lettischen Gesangbüchern. Dar vienas dalykas, jos neišsilaikė taip ilgai Latvijos giesmynuose arba latviškose giesmynuose. Und weil Lettland eine ganz andere Konstellation hatte. Nes Ryga, Latvija jau konsteliacija visiškai kitokia. Der Katholizismus war viel stärker als hier. Katolicizmas. Katalikybė ten buvo daug stipresnė negu čia. Und nur so ganz nebenbei, das erste Gesangbuch in deutscher Sprache für die Katholiken in Lettland wurde in Vilnius gedruckt. Latvijos katalikams pirmasis giesmynas latvių kalba buvo išleistas Vilniuje. Simon Dach war ein lutherischer Autor. Simonas Dachas buvo liuteroniškos pakraipos autorius. Und hat in seinen Liedern die Glaubensinhalte getroffen, die für die preußische Bevölkerung, egal ob deutschsprachig, litauisch oder polnisch, denn das ist ja die andere große Minorität in Polen, in Ostpreußen, im Herzogtum Preußen, inhaltlich bedeutsam waren. Žodžiu, Simonas Dachas savo dainose, savo tekstuose, jisai kalbėjo apie tai, kas buvo svarbu ir priimtina apie Königsbergą tame regione, tai buvo lietuviai, tai buvo lenkai, jeigu kalbame apie kitą didelį regioną tautinės mažumos. Wenn man weiß, wie schwierig die Diskussionen um litauische Gesangbücher über die Jahrhunderte waren. Diskusija apie lietuviškus giesmynus einant amžiams pakankamai sudėtinga. Zum Beispiel Ostermeier, die Geschichte des
Kirchenliedes, ja, des litauischen Liedes. Dann muss man sagen, Simon Dach wurde von den Herausgebern litauischer Gesangbücher als einer aus der Region behandelt. Nes tie žmonės, kurie leido lietuviškus giesmynus, jie žiūrėjo į Simoną Dachą kaip į savo regiono rašytoją, poetą. In Lettland war ein Autor von vielen protestantischen Autoren. Hier in der Region wurde er auch als einer dieser regionalen Dichter behandelt, wobei wieder Daniel Klein eine ganz bedeutende Rolle spielt, der auch ein Gesangbuch herausgegeben hat, in dem Dach so häufig wie noch nie zuvor mit Liedern vertreten war. Žodžiu, Latvijos pusėje Simonas Dachas buvo vienas iš daugelio, kurį irgi galėjo versti spausdinti, o čia į jį tikrai visi žiūrėjo kaip į svarbų regioninį poetą. Ir vėl norėčiau prisiminti Danielių Kleiną, kuris taip pat išspausdino giesmyną ir jame labai daug tekstų buvo, arba ta prasme knygą, ir jame labai daug tekstų buvo joje Simono Dacho. Und dann kommt noch etwas hinzu, was Simon Dach so stark gemacht hat, wie erst wieder Immanuel Kant. Ir kas vėlgi labai pabrėžė Simoną Dachą arba išpopuliarino, tai buvo Immanuelis Kantas. Simon Dach hat zur ersten litauischen Grammatik von Daniel Klein Pirmai lietuviškai gramatikai, kurią beje parašė tas pats Danielis Kleinas, ein Widmungsgedicht geschrieben. Parašė dedikaciją. Und zwar, ich habe es gesagt, in lateinischer Sprache. Ir kaip jau minėjau, lotynų kalba. Das war für ihn ganz selbstverständlich. Latein, das macht Sinn. Jam nebuvo didelio skirtumo rašyti lotyniškai ar vokiškai. Und in diesem Gedicht sagt er ganz deutlich, jedes Volk Ir tame eilėraštyje jisai labai aiškiai pasako, kiekviena tauta hat erstens ein Recht auf seine Sprache und die Benutzung seiner Sprache. turi teisę į savo kalbą ir turi teisę į pilną komunikaciją savo kalbą. Ja. Zweitens darf kein Volk wegen seiner Sprache barbarisch genannt werden. Antras dalykas, negali jokia tauta būti laikoma barbarų tauta vien todėl, kad jinai viena ar kita kalba turi. Barbarisch nur war im alten Griechenland, wurden alle als barbarisch bezeichnet, die nicht Griechisch sprachen. Nes senovės graikai visi, kurie nekalbėjo graikiškai, buvo vadinami barbarais. Und aus diesem Punkt 1 und 2 ergab sich für Dach, dass Litauen und die Litauer ein Recht auf ihre eigene Sprache haben, und zwar nicht nur für den Gottesdienst, sondern überhaupt als eine eigene Kultursprache. Es ist also ein Plädoyer für eine Kultur- oder Literatursprache. Ir taigi iš to seka išvada arba trečias punktas, kad Simonui Dachui lietuvių kalba buvo tokia kalba, kuri gali būti skirta ne tik tai bažnytinėme vartojime, bet tai yra ir kultūros dalis. Es gibt in dem Buch übrigens ein ganzes Kapitel über Simon Dach und Daniel Klein, wo das alles sehr genau von mir ausgeführt wird. Knygoje yra pakankamai nuosekliai parašyta apie Simono Dacho ir Danieliaus Kleino santykius. Ich darf sagen, hier auf einer der Tafel gibt es eine Übersetzung ins Litauische von diesem Widmungsgedicht. Jeigu kam labai smalsu, tai viename iš šitų stendų yra vertimas į lietuvių kalbą. Tuos dedikacijos galėsite paskaityti. Taigi girdėjom labai rimtą argumentą. Noriu tik priminti, kad čia buvo paminėtas Immanuelis Kantas. Tai Immanuelis Kantas po maždaug 150 metų irgi parašo tokią dedikaciją Milkės arba Milkaus žodynui, kuris irgi labai gerai atsiliepia apie lietuvius. Ir tai tampa pagrindu po 100 metų viename straipsnėje lietuvių kalba paskelbti, kad Immanuelis Kantas lietuvis. Jeigu jis gerai atsiliepia apie lietuvius, vadinasi, jis pats yra lietuvis, nes kitaip jis negalėjo gerai atsiliepti apie lietuvius. Tai turbūt pagal šitą logiką mes galėtume ir Simoną Dachą pavadinti lietuviu, nes jis irgi gerai atsiliepia apie lietuvius ir apie lietuvių kalbą. Tik tai problema yra visada,
kad lietuviai kažkaip nelabai tą Simoną Dachą vertino, apie jį labai pradėjo vėlai rašyti. Pirmas, ko gero, toksai straipsnis lietuvių kalba, kurį man pavyko rasti apie Simoną Dachą, kuris plačiau pristato jį kaip autorių, buvo parašytas Mykolo Kiržiškos 1937 metais, tai yra labai vėlai, lietuviško enciklopedija. Tai va, lietuviai kažkaip su Dachu nepadaro to, ką jie padaro su Kantu prieš tai, arba bando daryti su Kantu. Tai mano klausimas tada visiems rimtai, tai kas sieja Dachą į Lietuvą? Also, der Name Immanuel Kant ist schon erwähnt worden, ist gefallen und es geht hier darum, dass, wie Herr Safronova sagt, er hat versucht, da Verschiedenes zu recherchieren. Interessant ist, dass Immanuel Kant in seinem Vorwort zu Mildes Wörterbuch sehr gut über Litauer spricht. Und es wurde daraus geschlossen, wenn er schon so gut über Litauer spricht, dann gehört er zu Litauen, dann war er auch Litauer in dem Sinne. Aber wenn wir die Logik nehmen, also dann an Simon Dach sollte das auch angewandt werden. Das wird aber nicht gemacht. Und Herr Safronova sagt, er recherchierte und er fand erst im Jahre 1937 überhaupt zum ersten Mal von Mykolas Biržiška wurde über Dach geschrieben. Also in litauischer Sprache, genau, danke, in der litauischen Sprache. Und jetzt ist eine ernsthafte Frage an alle, was verbindet dann tatsächlich Simon Dach mit Litauen? Also mit Kant ist wirklich ein guter Hinweis. Kants Familie großväterlicherseits kommt ja auch aus Miedl, aus Klaipėda. Nicht die ganze, aber der Väter, ja. Also eine Generation, aber Dach war Dichter, eine Generation Dichter. Miedl dran an Klaipėda, weil sein Vater und seine Mutter gehen. Nu, sako, jeigu mes nepriimsim genealogiją šeimų, tai Dachui labiau pasisekė, nes jo tėvas iš Mėmelio, o Kanto tai tik tai prosenelis. Aber ernsthaft, man muss sich das mit der Grammatik noch einmal in der Wirkung, dieses Gedicht in der Grammatik von Klein in der Wirkung in der Zeit vorstellen. Simon Dach war nicht nur irgendwer. Mes turime, bet kalbėdami ir nagrinėdami šitą klausimą, pagalvoti, ką paveikė, kokį poveikį turėjo šita dedikacija tuo laikotarpiu, nes mes turim būtinai neatsieti nuo laikotarpio, kada jinai buvo parašyta. War zu der Zeit der erfolgreichste und wichtigste Dichter in der ganzen Region. Tuo metu jisai buvo regiono prasme pats svarbiausias autorius. Und war Professor an der Universität. Ir universiteto profesorius, poetikos profesorius. Sie müssen sich vorstellen, Simon Dach ist so berühmt als Dichter. Etwa 10.000 Drucke sind von 1600 bis 1800, von 1524 bis 1800 in Königsberg erschienen und 1500 dieser Drucke stammen von Dach. Jisai iš tikrųjų buvo be galo žinomas ir labai produktyvus ir reikia įsivaizduoti, kad zwischen 10.000 und 10.000 Drucke. 1524 und 1800, 10.000 Drucke. Žodžiu, 10,000 spaudinių buvo per porą šimtų metų parašyta ir 1500 buvo Dacho vien. Also es hatte Gewicht, was er gesagt. 30 Metų. Und Simon Dach hat dann noch aber das für mich Wichtigste, warum man Dach, nochmal, das Nationale ist keine Kategorie in der Zeit und so wie Kant kein Litauer werden kann, wird Dach kein Litauer werden, aber er wird ein preußischer Dichter bleiben, so wie Kant. Kant ist genau wie Dach war kurz in der Schule mal weg, auch nie aus Königsberg rausgekommen, wie Sie wissen. Žodžiu, kalbant apie Dachą ir apie Kantą, taip kaip Kanto negalima pavadinti lietuviu, jokių būdų lygiai taip pat yra ir su Dachu. Dar yra vienas panašumas, Dachas čia lankė mokyklą, tačiau kaip ir Kantas, jisai niekada nebuvo išvykęs po to, jau kai grįžo iš Karaliaučiaus. Und Kant hat geschrieben, Königsberg an sich ist als Ort ausreichend, um die Welt zu erklären.
Nes Kantas yra pasakęs ar parašęs, kad Königsbergo užtenka, kad ištyrinėti pasaulį. Aber zu Dach hat etwas geschrieben, das in der deutschsprachigen Literatur des 17. Jahrhunderts außergewöhnlich ist. Bet Dachas parašė tai, kas 17 amžiaus literatūroje gyvenime buvo išskirtinio. Es gibt eine Gattung seit dem Humanismus, das ist das sogenannte Städtelob. Städtelob. Yra toks Stadtlob. Humanizmo laikotarpiu yra toksai terminas kaip miesto pašlovinimas. Ja, Laus Orbis ist das terminologisch. Da schreibt man über die großen Errungenschaften, die große Geschichte, die wirtschaftliche, politische, kulturelle Bedeutung einer Stadt. Ir šitose pašlovinimuose yra rašoma apie miestą visomis prasmėmis, ar tai būtų ūkinė, ar istorinė, ar ten literatūrinė, mokslinė ir panašiai. Žodžiu, visos rytis apimami. Simon Dach hat ein Gedicht über das alte Memel geschrieben. Simonas Dachas parašė eilėraštį apie senąjį Mėmelį. Ein Gedicht, das absolut ungewöhnlich in der Zeit ist. Tokį eilėraštį, kuris tam laikotarpiu buvo visiškai netipiškas. Auch hier irgendwo übersetzt auf den Tafeln. Jis sako, galbūt ir čia yra kažkur tai išverstas. Jetzt auswendig weiß ich nicht, ob das aus dem Kopf, ob das übersetzt ist, aber... Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall dieses Gedicht ist eine Imagination. Šitas eilėraštis yra imaginarija, kaip čia pasakyti. Vaizduotas produktas. Ja. Simon Dach schreibt, als ob er wäre gerne nach Memel gekommen. Jis rašo, jisai mielai būtų atvykęs į Mėmelį. Aber er ist zu krank dafür. Bet jisai jau per daug pasiligojęs. Und vor seinem geistigen Auge beschreibt er dann die Stadt. Ir savo dvasios vaizduotę jisai aprašo miestą. Und das ist das großartigste Bild dieser Stadt, das jemals verfasst worden ist. Oder später vielleicht gab es andere, aber wie diese Stadt um 1620 aussah. Ir tai yra nuostabiausias eilėraštis, nuostabiausias miesto pavaizdavimas, kaip atrodė Klaipėda apie 1620 metais. Gal vėliau ir buvo tokių, sako, eilėraščių, bet tuo metu tai buvo visiškai kažkas naujo. Simon Dach hat mit diesem Gedicht in deutscher Sprache der Stadt Memel ein Denkmal gesetzt. Ir šituo savo eilėraščiu, parašytų vokiečių kalba, Simonas Dachas praktiškai sukūrė paminklą gimtajam miestui. Also das heißt, schon um 1655 hat Memel, Klaipėda, ein Gedicht erhalten, in dem sie Stadt in ihrer besonderen Bedeutung für diesen Dichter. Ir žodžiu, jau tada, 1655 metais, Klaipėda turėjo kažką tokio ypatingo, turėjo apie savo eilėraštį ir reikšmę, savo reikšmę kaip Simonui Dachui poetui. Es ist nicht das einzige Gedicht, das Simon Dach auf Personen in den litauischen Ämtern, preußisch-litauischen Landesteilen geschrieben hat. Tai yra ne vienintelis eilėraštis, kuris buvo dedikuotas arba parašė apie žmonės ar dėl žmonių, kurie buvo kilę iš lietuviškų valsčių. Aber Sie können in diesem Gedicht wirklich vor Ihrem Auge sehen, wie diese Stadt damals ausgesehen hat. Bet tikrai galima jums vaizduotę pamatyti prieš savo akis miestą, kuris tuo laikotarpiu buvo, kaip jis atrodė. Wie ein holländischer Genremaler. Vos ne kaip Olandai, kurie viską labai preciziškai. Also das ist definitiv etwas, und wo Dach auch sich selber in die Region wieder als altpreußischer Bürger, ja, in diese litauische Region hineingedacht hat und hineingesetzt hat. Ir Dachas, skaitant eilėraštį, galima suprasti, kad jisai vėl po eilėraščių save pozicionuoja kaip Prūsijos, Lietuvos, taip sakant, nebūtinai atstovą, bet iš principo šito regiono žmogų. Auch darüber gibt es in diesem Buch ein Kapitel, wo das dann ausführlicher beschrieben ist. Knygoje apie tai irgi viename skyriuje yra rašoma. Muss ich da nicht erzählen dazu. Dėl to daugiau nebepasakosiu, sako tos datamą.
Taigi, kaip matote, Simono Dachą ir Prūsijos Lietuvą sieja net 3 svarbus dalykai, ar ne, jeigu taip, kaip čia pasakyti, apibendrinti, tai yra tai, kad jo giesmės verčiamos į lietuvių kalbą, tai yra tai, kad jis sukuria dedikacinį eilėraštį pirmąjį lietuvių kalbos gramatikai, ir tai yra tai, kad jis sukuria pirmąją, ko gero, ilgai labai nepakartotą eilėraštį apie Mėmelio arba Klaipėdos miestą. Also, um zusammenzufassen, kann man sagen, es gibt 3 Sachen, die den Simon Dach zu einer besonderen Persönlichkeit macht, und das sind die Kirchenlieder, das ist die Widmung für die litauische Grammatik und das ist das Gedicht für die Heimatstadt Memel. Das kann man so sagen. Taip, tikrai taip galima definuoti. Tai pabaigai, kada mes galime tokią išvadą galbūt ir padaryti, tai norėčiau prisiminti renginį, kuris vyko prieš 2 savaitės su trupučiu, taip ar ne, Simonaitytės bibliotekoje. Pasakojau auditorijai aš apie Simono Dacho atminimą ir įamžinimą Klaipėdoje. Kalbėjau apie tai, kad mes turėjome reljefinį medalioną bažnyčios, mes turėjome Simono Dacho gatvę, mes turėjome paminklą, mes turėjome mokyklą, mes turėjome draugiją pavadintą Simono Dacho vardu ir daugelis šitų dalykų dingo. Šiandien yra 3 dalykai Klaipėdoje, ne? Tai yra namas, kuriuo mes sėdime, toks Simono Dacho namas, tai yra Simono Dacho mokykla ir tai yra Taravos Anykštės paminklas, kuris nelabai aišku susijęs iš visų Simono Dacho. Tai apie kokias šiuolaikinės priemonės, ką reikėtų daryti klaipėdiečiams, Prūsijos Lietuvos regiono atstovams, jūsų nuomonė, kai mes suprantame, kad Dachas buvo toks reikšmingas šitam regionui, ar mums dar reikia statyti jam naują paminklą, o gal yra kažkokios kitos priemonės, kaip klaipėdiečiai šiuolaikiniai galėtų įprasminti. Also zum Schluss möchte sich Herr Safronovas erinnern an die Veranstaltung, die vor 2 Wochen in der Simonaitytės-Bibliothek stattfand. Und da hat Herr Safronovas erzählt, was alles gab für den Simon Dach vor dem Zweiten Weltkrieg. Es gab ein Medaillon, also an der Kirche mit Simon Dach. Es gab natürlich Simon Dach Brunnen, es gab Simon Dach Straße, Simon Dach Schule, sogar eine Gesellschaft, Simon Dach Gesellschaft oder Verein. Und jetzt haben wir fast alles verloren. Es gibt 3 Sachen, die noch geblieben sind. Das ist die Dachschule. Das ist immer wieder das Ännchen von Tharau Denkmal, obwohl man weiß nicht, inwiefern das tatsächlich Simon Dach ist. Und das ist das Haus, in dem wir jetzt die Veranstaltung abhalten. Und jetzt ganz ernsthaft, was meinen Sie? Reicht es aus oder sollte die Stadt etwas mehr tun? Was könnte man tun, um Simon Dach tatsächlich, jetzt sage ich aus unserem Projekt, näher dem litauischen Publikum zu bringen? Also welche Hausaufgaben würden Sie uns aufgeben? Das hängt natürlich immer an der Finanzierbarkeit. Aber es ist schon auffällig, ich komme aus Lübeck. Ich bin in Lübeck geboren. Und dass ein Lübecker hier zumindest jetzt nicht in Klaipėda, aber auf der kurischen Näherung enorme Reputation, enormen Ruhm hat, das ist Thomas Mann. Ir jeigu mes kalbam apie Liubeke žmogų iš Liubeko, tai turime vieną atstovą, kuris ypatingos svarbos yra, jeigu kalbam apie šitą regioną, netiesiogiai apie Klaipėdą, bet apie Kuršių neriją, ir tai yra Tomas Manas. Der war genau 3 Jahre hier. Nors jis buvo tik tai 3 vasaras čia. Ja, also ich weiß nicht, ob man mit Simon Dach nicht besser fahren würde, wenn man in der Region für etwas sorgen möchte, das anzieht oder attraktiv ist. Aš manau, kad būtų galima ką nors rasti tokio, kas iš tikrųjų skatina čia atvykti ir daro atraktyvesnę šitą vietą būtent dėl Simono Dacho vardo. Also das Ännchen-Denkmal ist sicherlich ein herausragendes Symbol, aber auch das steht in dem Buch, es wurde damals durch Sammlungen in der Bevölkerung finanziert.
Anikės paminklas arba statula yra ypatingas prisiminimas, bet netgi tada, kai ją pastatė todėl, kad visuomenė pati rinko lėšas. Und das waren damals Festivals mit allem Möglichen, wo das Geld zusammenkam. 1908 und 2009, glaube ich, aber ich weiß jetzt das Datum nicht. Tai buvo iš tikrųjų tokie kaip ir festivaliai, kurių metu buvo renkamos lėšos, ir tai turėjo būti kažkur tai 1909 metus, galbūt labai tiksliai ir nepasakysiu šių metų. Also ich würde 3 Dinge sagen. Dieses Denkmal verdient eine Aufwertung auch in der Stadtgeschichte als ein Gedächtnisort. Die Audubon Mémoire im Sinne der französischen Gedächtnisforschung. Also ein wirklicher Gedächtnisort, der auch in der Stadt nicht nur Marketing, man wirbt hier mit Königin Luise, die hier mal war, aber die auch im Marketing der Stadt entsprechend ausgewertet werden sollte, denn dieses Denkmal hat ja auch eine Rolle für Litauen in der Unabhängigkeit. Aš manau, kad miestas turėtų daug daugiau išnaudoti ir va čia miesto rinkodarininkai turbūt nesudirba, nes būtent Taravos Anikės statula yra labai gera atminties vieta ir reikėtų ją kaip tokią ir išnaudoti, nes Taravos Anikės statula savo vaidmenį suvaidino ir Lietuvos nepriklausomybės aušros metu. Das Zweite aus meiner Sicht ist, dass man mehr mit den Schulen machen sollte. Antras dalykas, manau, kad reikėtų atsižvelgti arba atkreipti dėmesį į mokyklas ir daugiau dirbti su jomis. Junge Leute heranführen wieder, die dann vielleicht auch mit der Dichtung, mit irgendwelchen Projekten, mit einer Graphic Novel oder so etwas. Also es gibt ganz verschiedene, das haben wir jetzt gerade mit Martin gemacht, eine Graphic Novel. Ja, also junge Leute heranführen an dieses Thema und diese Zeit. Nicht nur an Dach, sondern auch an die Zeit von Simon Dach. Žodžiu, antras dalykas būtų mokiniai ir įvairiausios edukacijos. Tai, kas yra įdomu dabartiniam jaunam žmogui, mokiniui, tai gali būti įvairios formos, bet reikėtų galbūt ne tik tai apie Simoną Dachą kalbėti, bet ir apie laikmetį, kuriame gyveno Simonas Dachas. Das dritte ganz aktuell ist, dass man das Jahr 2025 nutzen sollte, dass hier in Klaipėda ein Dachjahr ist und in Litauen ein Barockjahr ist. Manau, kad reikėtų labai stipriai išnaudoti 2025 metus, kuriuos savivaldybė skelbia Dacho metais, o Lietuvoje tai bus baroko metai. Nebeskelbė? Savivaldybė nebeskelbė. Nu va. Tai buvo antis. Nors mums iš aukščiausių sakė, kad tikrai bus ir jau mus sveikino. Also, Herr Safronovas hat mich jetzt so Augen geöffnet im schlechtesten. Er hat gesagt, dass die Stadtverwaltung sich abgewendet hat vom Dachjahr und das nicht mehr Dachjahr wird. Aber dann bleibt Barock. Dann Barock ist leer. Aber es gibt das Simon-Dach-Haus, wo man etwas machen kann. Also es geht einfach darum, dass es immer schwer, ein Dichter des 17. Jahrhunderts heute noch bekannt zu machen. Bet Simono Dacho namai, sako, yra iš tikrųjų labai sudėtinga 17 amžiaus poetą pritraukti iki mūsų dienų ir kad jį padaryti įdomų. Aber mit intermedialen Zugängen, also Film, Musik, nicht nur Text, das wäre etwas, wo man es popularisieren kann, wo man auch junge Leute dafür gewinnen kann. Überhaupt diese Zeit, das 17. Jahrhundert, das 16. Jahrhundert, das 18. Jahrhundert, all das darf ja nicht in Vergessenheit geraten. Kas yra svarbu, reikia kalbėti ir apie tą laikmetį. 16, 17, 18 amžius nereikėtų jų užmiršti, reikėtų iš tikrųjų jį priminti ir tam reikėtų išnaudoti visas šiuolaikinės priemonės ir medijas, taip pat dirbant su vaikais. Also nur wenn wir wissen, wo wir herkommen, wissen wir, wer wir sind. Nes jeigu mes žinom, iš kur mes atėjom, tai nežinom, kas mes tokie. Und zum kulturellen Erbe von Klaipėda gehört nun mal Simon Dach untrennbar dazu. Ir Simonas Dachas yra neatsiejamas nuo Klaipėdos kultūrinio paveldo. Das wäre so, das was ich dazu sagen kann.
Taigi gavome instrukcijas, ką daryti. Also die Anleitung haben wir jetzt gekriegt. Du hast gefragt. Šis renginys šiek tiek išsitęsia, bet tai turbūt normalu, turint galvoje, kad mes turime vertimą, ar ne? Tai Also die Veranstaltung ist etwas länger als gedacht, aber es geht darum, dass das Übersetzen dazwischen kam. tačiau manau, kad mes vis vien turime išnaudoti progą, kad turime vokietį ir publikai reikia taip pat suteikti galimybę paklausti vokiečių provokatyvių klausimų, ne apie rinkimus Vokietijoje, bet apie Simondą. Also und das Publikum sollte die Möglichkeit haben und hat die Möglichkeit, die das Publikum nutzen soll. Wir haben einen Deutschen vor uns und man könnte ihn auch in Fragen stellen, nicht unbedingt über die Wahlen in Deutschland, aber Labai svarbu. über Simon Dach. Ja. Taigi galbūt būtų klausimų auditorijoje, kuriuos kvieti paklausti, prašome kelti rankas, mes išklausysime, išversime ir gausite atsakymą. Prašau. Kodėl jūs pasirinko tyrinėti Dachą? Warum haben Sie angefangen, Dach zu erforschen? Als Forscher habe ich einen Schwerpunkt in der frühen Neuzeit, 16. bis 18. Jahrhundert. Nuo 16 iki 18 amžiaus, tai yra mano tyrinėjimų laukas. Und im Jahre 2005 war der 400. Geburtstag von Simon Dach. Ir 2005 metais buvo 400-osios Simono Dacho metinės. Dazu wollte ich eine internationale Tagung veranstalten. Norėjau suorganizuoti tarptautinę konferenciją. Und habe natürlich zuerst an Königsberg als Ort gedacht. Pirmiausiai, mąsčiau apie tai, kad Königsberge, Karaliaučiuje arba tada Kaliningrade tokia konferencija galėtų vykti. Aber zu der Tagung wären 50 Kolleginnen und Kollegen aus vielen europäischen Ländern und aus Amerika gekommen. Bet būtų atvykę, sako, labai daug kolegų iš Europos valstybių ir iš Amerikos į tokią konferenciją. Und ich war nicht bereit, die Visumsgebühren zu bezahlen. Ir aš nenorėjau už juos visus mokėti jų vizos mokesčio. Und da bin ich dann auf die Universität Klaipėda zugegangen. Ir taip kreipiausi į Klaipėdos universitetą. Die Universität Klaipėda hat gesagt, ja, machen wir. Ir universitetas pasakė, taip, darom. Und dann haben wir hier im August 2005 eine große Simon-Dach-Tagung, die erste seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, durchgeführt. Ir rugpjūčio mėnesį tų metų, tai yra 2005 metų, turėjom labai didelę išsamią konferenciją. Sako, nežinau, prieš kiek dešimtmečių kažkas panašaus yra buvęs, skirtų darbų. Und seitdem bin ich bei diesem Thema geblieben, weil Simon Dach auch einer der spannendsten Dichter des 17. Jahrhunderts ist. Ir nuo to laiko užsikrėčiau Simono Dachu, likau prie tos temos, nes manau, kad jis yra vienas iš įdomiausių 17 amžiaus poetų. Und ab 2006 war ich dann selber an der Universität in Klaipėda. Na, nuo 2006 metų buvau ir pats Klaipėdos universiteto darbuotojas. Das war sozusagen der Kreis, der sich schließt, der dann in diesem Buch sich hier auch widerspiegelt und nächstes Jahr eine Übersetzung. Na taip užsidaro tas ratas, atsirado knyga ir kitais metais turėtų būti vertimas. Nežinau, ar atsakė jūsų klausimą, bet... Ich vertrete jetzt immer die Reisebranche. Gibt es in Lübeck auch eine Simon-Dach-Straße? Es gibt, in Lübeck nicht, aber in Berlin. In Berlin, ja. In Berlin gibt es eine Simon-Dach-Straße, da können Sie sehr viele Drogen kaufen. Klausimas buvo Liubeke yra Simono Dacho gatvė. Atsakymas ne, yra tik Berlyne ir joje galite nusipirkti nemažai narkotinių medžiagų. Aber es gibt natürlich eine Thomas-Mann-Straße, ein Thomas-Mann-Haus. Also Thomas Mann wird da ganz groß ausgenutzt. Touristisch. Liubeke tai yra tik tai, ne tik tai, bet labai daug Tomo Mano. Oder ich komme aus Eutinia jetzt, ich weiß nicht, ob Ihnen Karl Maria von Weber, der Komponist, etwas sagt. Ja, das ist in Eutin wieder. Die kleinen Städte oder Städte suchen sich sehr oft ja ihre großen Gestalten aus denen. Ich habe Verwandtschaft in Lütjenburg.
Na, dann wissen Sie es ja. Tai, 2026 bei uns. tai va sako, aš dabar gyvenu Oitinė ir turiu pasakyti, kad Oitinas yra Karlo Marijos Tonbėberio miestas ir miestas būtent šituo didžiuojasi ir nemažai mažų miestų, jeigu turi kažkokį tai iškilų žmogų, bando, kaip pasakyti, promotinti negražus žodis, bet garsinti, skleisti gerą žinią. Dar vienas klausimas. Prašau. Koroliaučiui koks yra palikimas darbo? Was gibt es über Dach in Königsberg, in Kaliningrad jetzt? Ja, das ist eine tragische Frage, Tragiškas klausimas, da man nicht mehr nach Königsberg kommt. nes nebenuvažiuosi į Königsbergą, Karaliaučių ar Kaliningradą dabar. Ich bin Mitglied des deutsch-russischen Bibliotheksdialogs. Yra toksai Vokietijos, Rusijos bibliotekų dialogas, tokia organizacija. Und wir haben uns jetzt seit dem Angriff auf die Krim nicht mehr getroffen. Auf die Krim, 14 also. Nee, auf die Ukraine, nach der Krim, Entschuldigung, auf die Ukraine, also seit diesem Krieg jetzt seit 3 Jahren. Ir sako, mes nesimatėm, nebuvom susitikę nuo to, kai Rusija užpuolė Ukrainą. Ich habe auch auf Anraten der Kollegen wurde uns dann gesagt, die Kontakte abzubrechen, damit man die russischen Kollegen nicht in die Bredouille, in Gefahr bringt durch dieses Gesetz ausländischer Spione. Mums netgi, sako, patarė nebepalaikyti ryšių su kolegomis tenai, kad nepakenkti kolegams, kad jų nepalaikytų užsienio špionais. Es gab und gibt viel Interesse für Simon Dach in Kaliningrad, Königsberg. Kaliningrade vis dėlto yra domimasi Simonu Dachu. An der Universität hat man eine Gedenktafel aufgehängt in den 90er Jahren. 90-aisiais tam laikotarpiu buvo irgi atidengtas universitete šitoks. Es gab eine, genau, es gab eine russische Übersetzung von Semsimkin. Semsimkin išverstas į rusų kalbą. Also das Interesse war da. Was daraus wird, und es ist auch nicht weg, aber Sie wissen, dass man in Kaliningrad inzwischen jede Person irgendwie uminterpretiert. Auf einmal ist ja auch Immanuel Kant ein russischer Poet oder Philosoph. Sako, susidomėjimas Dachu jisai yra, bet jūs žinot, kad situacija yra tokia, kad ten jau ir Immanuelis Kantas yra rusas. Es ist auch in Russland eine Monographie über Simon Dach erschienen. Monografija yra parašyta. Gilmanov. Gilmanovas, ar ne, yra parašęs monografiją apie Simoną Dachą irgi Kaliningrade. Aber jetzt kann ich Ihnen nicht mehr sagen, weil die Kontakte einfach abgebaut sind. Man kann nur so viel sagen, von erhaltenen Gedichten und Drucken Simon Dachs ist der größte Teil heute in der Sowjetunion. Negaliu nieko konkretaus pasakyti, bet galiu pasakyti, kas dabar yra, bet kad iš spaudų, ar ne tų eilėraščių iš Simono Dacho, tai didžioji jų dalis yra Rusijos teritorijoje. Ja, also, und das heißt nicht zugänglich, obwohl wir am viel noch sehen können und fotografieren können. Ir tai reiškia, kad mums jie dabar yra nebeprieinami, nors anksčiau mes galėjome juos pamatyti, fotografuoti. Tai buvo. Die lagern in St. Petersburg, Moskau, Voronezh, Rostov am Don. Wir waren in Novosibirsk, Vladivostok. Das sind die wir besucht haben. Tai išvardino miestus, kuriuose buvo Simono Dacho spaudų. Simono Dacho spaudų. Königsberger Druck und da ist überall Simon Dach. Ja. Ar turime dar neatidėliotinų klausimų, kuriuos norėtumėm paklausti? Jeigu ne, tuomet dar, žinoma, po renginio galime visada prieiti ir paglostyti kolegą. Also man hat den Kollegen Streichel nach der Veranstaltung gesagt, Herr Safronovas, ist der Kollege einverstanden? Na sehr, es war mir ein Vergnügen, ich habe mich gefreut, so viele Menschen heute hier zu sehen. Sako, labai džiaugiuosi, kad matydamas tiek daug žmonių, čia tikrai mane tai nudžiugino.
Taigi ačiū, o Ačiū. nors mūsų laukia. Taip, mūsų dar laukia. Aš labai džiaugiuosi, Erika, mes dar suteikiam tau galimybę, kviečiam prie fortepijono ir galbūt, jeigu sugalvosit ko nors paklausti, tai jau paskui asmeniškai prieikite prie gerbiamo Akselio Valterio, kas negalės paklausti vokiškai, aš padėsiu, išversiu ir tada manau, kad mūsų profesorius atsakys. No
noriu priminti, kad Rasa padovanojo diskusijos dalyviams. Taigi, ačiū labai Algina. Algina yra mūsų bendrijos ta geroji fėja, kuri mums labai padeda daug doroti su Simonu Daku ir su tais 2 metais, mes tais 2 metus su ją draugaujam. Tai va čia yra mūsų naujas Simonas Dakas. Ir kiekvienam Kaip sakėme, viršuje panašus į kardinolą Rišelio. ir kiekvienam iš dalyvių labai norėčiau padovanoti, prašome nešioti reklamą ir Simonui Dakui ir tuo pačiu šitiems stalams. Also,